Mama ke Nesisa Mpofu ngiyokhangeleke ubulawayo njalo Isikhulumeli saleli dolobho. Mama namhlanje be celebrate 80 years kwafa kwaba le dolobho elikhulu. Awusitshela ngama-feature. Ngiyabonga Bulawayo omuhle. Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba le 8 years as a city. Ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Kodwa namhlanje siyakwazi so 4th of November. We just sayimove nje i-date sikhayela ama-programs kumbe ama-diaries abadala in terms of availability. Esikwenzayo njengedolobho sikhangela ukuthi konke esikwenzayo kuvela kuNkulunkulu njalo nxa sisebenza amandla ethu avela kuye. So nxa silo sodolobho kumbe umeya every year ngo-4 November kumbe iSunday eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo, sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho bese simelela futhi umnyaka obuyayo. Siyathokoza kakhulu ngoba siyakhumbula ukuthi umeya wethu ungene kathesi lo nyaka, so le annual civic service yakhe yokuqala as the mayor of the city. Siyabonga kakhulu ibandla lakhe ukuthi lisamukele kuhle njalo siyenze kuhle, sakhonza kuhle, siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga. Bye bye.